Mugare fata fursana. Wafashe? Akantu fera. Kurumva muraho neza nshuti za Mado TV show. Uyu munsi kabisa uko mubibona ari imbere yanyu kuri kamera tubafite abantu batanu, abahungu batatu n'abakobwa babiri. Hano hasi hariho akantu k'agakarito gateretse karimo utuntu tw'utunywaji. Iyi ni game tugiye gukina n'aba bajeni muri kubona kuri kamera yacu. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire baragenda batubwira amazina aba ari bo, ibyo byonyine gusa birahagije. Hanyuma mpite mbasobanurira umukino tugiye gukora. Yo man, twagiye. Yo. Amazina nitwa Kavamahanga Magufuri. Hari irindi mushaka? Sawa, twagiye komeza. Enda Aragi. Precious. Nanje nitwa No Stress Official. Nawe fata sister. Bon, nanje nitwa Mugisha Stiane. Nanje ni Nyarukundo Bruno. Nyarukundo Bruno, okay. Nyarukundo OG. Okay. OG. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama kabisa, Nyarukundo. Waruze. Ya. Kera umukobwa umwe yikuye mu mukino yabonye ko byanze. Ariko yewe ngo akajingo ntiza bikunda. Ariko sinzi. Rero abajeni muri hano imbere mugiye gukina umukino. Ukuntu bigiye kugenda banzureke intuza wa. Ukuntu bigiye kugenda. Ukuntu bigiye kugenda rero n'umukino ukuntu upanze, dushobora gushira mu ndi muntu usimbura uri umukobwa, sibyo? Mu nzira akiyagenda reka agende yivuga. Yeah man. Je banyita Kibinda Live TV. Kibinda Live TV. Oji mwenyewe mugende mu mukandire subscribe. So umukino rero ukuntu ugiye kugenda nuko nguko. Hano dufitemo amaji agera kuri angahe? 2 4 6 7. Muri bangahe? Muri batanu. No kuvuga ngo muri batanu. Ahangaha bazoza bakubwira ji umwaho. Siko? Kimurumva neza? Cyane turi kumwe. Bazoza bakubwira ji umwaho, niba mara gukubwira ji umwaho, nutora ji zitatu. Urumva? Uratwaramo ji imwe, numara gutwara imwe. Hari igihe mabuja yo kongera 2000 itiki. Murumva gute? Murumva atari sho? Ni neza kabisa. Sawa, reka dutangire. Turahera he? Reka duhere kwa Nyarukundo. You are welcome man. Twagiye ngwino. Hagarara aho ngaho. Subira hari inyuma. Hagarara. Urumva ute? Ndumva fresh kweli, mu bafite ibyishimo kwa kugiye kumwa kantu. Ufite ibyishimo ko ugiye kumwa kantu. Yeah, so hano harimo n'akabyera ariko. Sinzi. Ningasangamwe n'ibindi byishimo. Ndi munezero. Yeah. So, reka turebe. Fata gafurusana. Ego.
noneho afashe nimba ari iki nimba ari urukoronge ni urukoronge sawa uwundi nawe uwundi izina ngo ni Mugisha Stiane. Mugisha Stiane. Mugi fata apple. Urumva ikintu ngo yari iki? Kurumva ikintu ngo yari iki? Ntacyo kireke batakimenya. Ukuriye ke? No stress. Fata Marte. Yawe. Abuze n'umwe. AKA Magufuli. Twafa amahanga twagiye. Fatiki. Fata apple. Fata apple. Biranze. Kibinda Live TV. Twagiye. Fata Marte. Uri kumva gute? Marte. Sawa, twagiye icara hariya. We wandika ku ruhande. Oya gusa sawa twagiye. Turasubira iriya cyangwa turakomereza kuri rura rugendo. Kagatwara. Sawa. Nyarukundo. AKA twagiye fata fursana. Ego ntago turi buvuge. Wape. Icara. Aho. Tora orange. Icyo ni iki? Cecekanye ukurikiye. No stress. Twagiye. Fata boom. Sorry. Go fresh. Ay. Sawa twagiye. Fata Café Marte. Kurumva gute? Twagiye Kibinda. Reba dore. Kibinda twagiye fata orange. Fata orange. Nawe ubwo urihakaniye. Nyarukundo twabuze n'umutsinda. Twabuze n'umwugira bitatu. Cyangwa bibiri cyangwa kimwe. Fata Marti Cafe. Wapi.
noneho kugira ngo bigaragare no muri kamera neza reka tubanze dukureho kano kantu ndibaza nuko biraboneka cameraman aha si sawa sawa twabandanyije mugare fata fursana wafashe undi aha fata akanovera ukurikira fata go fresh fata amashereka kibinda fata marti bazimenye kabiri aho fata marti cafe aramubwiye ngo yigarange nyarukundo noneho nanze kufa siku nakufa marti cafe bazimenye naramubwiye marti cafe ngwino nawe sawa nawe muri prolongation marti cafe icara aho intumwa reka turebe ugitsinde asigaye rimwe sawa kubera ko bamaze kugira reka nze nzihindure bihaye ko bazimenye avuze ngo mwazimenye umugabo wiki nibashake bihorere ngo ubuki bwiki sawa
ko ni kenshi twarwanye gusenga none ubaho bigeze ni final ubu ni final ubu ni final ubu ni final ubu ni final sawa twagiye warukurikiye ninde aha fata go fresh oya ahubwo nkararunguruka ndawicare aho twagiye ariko ntabwo bari kubirebera muri iki kiyo sawa twagiye fata orange sawa akahura kemerewe reka dukomeze umukino turebe sawa kibinda twagiye wewe vamo vamo kibinda fata go fresh yafata oya uratora gusa urahitamo iyindi ushaka nta hantu baba bazirebera ariko genda rero subizagamo imikenge aho ni ukuvuga ngo hasigaye batatu reka turebe ukurikira sawa twagiye ukurikira ninde Nyarukundo Nyaruku Marite Cafe irimo bingahe si bibiri sawa fata fursana uruja kumwica fata fursana muravuga gute ni muceceke oya reka kurunguruka no stress aho fata epo niyo wari wamutore cyagihe shetani arayitsinze niyo wari wamutore cyagihe yabimenye final hasigayemo babiri zinduranye mbo reka tuzihinduranye kirabona
sawa twagiye aho tora fursana oya sinakubwiye fursana hasigaye rimwe sawa twagetora kanovera biranze sawa aho twagiye mister fata cafe marte ni marti cafe ni cafe marti arahiye habuze utsinda hagati yiwe n'umukobwa ni ukuvuga ngo reka umukino tuwusubikire hano yafashe ubusa kubera ko uwo bari bahanganye yikuye mu mukino